тебе как Бог. Nu, dėdulės, karočią. O, atsikėliau, karočią, pasijungiau tedą, antrą ir sakau, eisiu, karočią, kiekvieną kartą kažkas rūko, aš eisiu patraukt. Eik tu, nahu, kaip susparda. Gerai, karočią, aš prisimenu, čia vakar, čia kažkur vakar buvo, karočią, orkas. Need a room? Or maybe just some mead? Jisai turi, karočią, cellar, turi, karočią, nahui, orkas gyvena. Mačiau, o? Nieko nematau, pla, Alraida. I can't help you, friend. Talk to Hadring, the innkeeper. Yo, what's up, mate? I value my privacy, so if you don't mind. No, okay. Ai, čia tiesiog gyvena, galvoju, čia, karočią, nusikaltėlis kažkoks. Ne, čia tiesiog gyvena dėda. Nu, grįšiu gal kažkada pas tave. Ai, karočią. Nu, būčiau, karočią, pagrasinęs, sakyčiau... Sakau, karočią, į mientus pridosiu, aš tai noriu, nenoriu. What is it? Yo, what's up, girl? Are you on an adventure? Ai, tai čia... That's some weird Pretty shit. much. Got the face for it anyway. I was too cute to be a tavern wench and too ugly to be a brothel whore. And no, I don't have the two mixed up. At least I don't think I do. Which one is Hadring? The old goat's gotta live there into somebody though. Maybe I ought to get one of those marrow amulets. See if the fish are biting. That's the thing with men. Dumb bird and a sack of forks when it comes to getting their thing wet. Nors dabar, karočią, negaliu daug pasakyti, aš pats dabar turnas, bet tai... Gerai, karočią. Neįdomi, tu mane aktuali, karočią. Ką tu, karočią, tu kurva matu. Jie, palauk, čia. Ką jis čia per svordą turi, ha? Nes jeigu Ebonis svordas, aš įpyzdinu. Man tai poka, aš ką... Nieko, aš prisėsiu, aš profesionalas, aš karočią... Aš tave... Atgersiu gaidą. Nu, čia kadangi laukiam, tai... Kiek pinigų... O, žiūrėjau, einam, karočią. Ką čia ilga naktis nusimato? Oho, jo. Einam, karočią. Yo, what's up, homie? Need a room? Yep, nope. Take a look. Give me some fucking alcohol, mate. Give me some alcohol. Ale. Čia vieną pasiemu šitą, tu šitus. Palauk, bet reikia dar valgyti nusipirkti. Kiek aš čia turiu? Neturiu, primeti neįperku. Soul pile, sales almost, bet neįperku. Tuoj parduosimės jam kažką. Oi, tu nahai, seną pistačią. Nieko neįperku rimtai. Karočią. Vieno goldo trūksta. Nu ne, vieno goldo galiu užsidirbti, žiūrėk, karočią, ką čia, pateitos, nieko. O va. Pardavau, gavau vieną goldo. Take a look. Vis tiek, karočią, tau nereikia. Cheese, o, prie alaus kaip tik, gerai. Anything you need, just holler. Gerai, karočią, žiūrėk. Karočią, mano maistas. O. Atsigno vyno, taip žinai, kai yra čia natūraliai, taip. Šiandien turiu čerbatus pasės. Так устоя. Нахуй šūdinas, ne vynas, ko daugiau aš tikėjausi iš jo. Aš čia gal galiu įsikept, karočią, čia ant ugnies kažką. Nelabai. Nu, nelabai, tai sūrį valgysiu, ką padarysiu.
Arturo. Yo, what's up, homie? You lost? Greetings. Need something? Oh? It would seem so. Ясно. Ką tu ten, karoče? O, žie, nuėjo miegot? Biški, karoče. Integruot, karoče. Įdomų pokalbį turėjau apie orą, tai žinai. Ne, žie, dar nemiega, nieko. Užmiksite. Čia, karoče, gal nemokam? Oi, bet ne, čia pizdinas. Ai. Muzikėlė eina. Kažkokį naują modą atsisiunčiau su experience. Bet dar nežinau, kai veikia. Šitą. Nu, blet, eik miegot, nu, einam atsigersim, žiūrėk, karoče. Žiūrėk, einam aš jį suliūdinsiu, jisai norės gert. Žiūrėk. I didn't I know approve. that's how it usually is, but approval was one thing this bootlicker didn't lack. No, if anything, he approved too much. Thing is, before I came riding in on my white horse, him and the old lady weren't exactly on speaking terms. Us tying the knot changed that. As far as he was concerned, I was some dashing milk drinker who came and rescued his princess like in them stories. Yeah, only now the poor fool wet his pants if I so much as left the house. Scared his little girl will go back to being a bandit again. Of course, that meant I was That's a dragging around bad two bitch. ball and chains instead of one. But one of them ain't exactly my type, and the other one's a man. Gerai, tu labai toksai nachui. Tokius vaibus, kurva, turi tokius Andrew Tate'o, karoče, seną. Ne, nenoriu su tam gert. Pisa, aš tau snuk, jeigu mes gersim snuk. Geriau vienas. Nu, reikia suvartot. Kaip sakoma, nėra įrodymų, kad tu pizdau, jeigu nėra ką pizdinau. Nu, traškučių pats pasiėmiau. Pasimokau, karoče. Dar negersiu. Nes vakar, nu, blet, vakar iki 12 to žinau. Bet kur man nemiega, Žiūrėk. Einam apiškę prisimėsiam. Einam apsimetam, kai mes einam miegot. Kur mano lova? Gerai, čia galiu miegot. Aš taip einu miegot. Prieš 2 valandas. Miegam naktis. Pum atsikeliu. Čia dar kažkas vaikšto nachą. Alkoholikai, kurva. Bet jie nežino, kad aš naku gyvas užtat. Kas ten vaikšto? Nenupizda, dar jisai nemiega, nu kas tu, su galva negerai. PTSD, karoče, PTSD ant tiek pribulino, jį tiek išpizdavojo, kad PTSD bakūrui. Kas man? Šia išėjo. Aš jums nemelosiu. Turiu nautą, kad šitas bakūras lydina labai nesmagų gyvenimą. Tai aš ką siūlau? Užmušam jį tiesiog. Palengvinam, karoče. Mirs kovoj prieš mane, prieš tikrą karių, žinai. Blet, kur jis yra? Pabėgo nachui kažkur. Gerai. Aš ar taip iki galo, karoče, galvos, bet čia kad reikėtų kuo mažiau, karoče, vaikščiot.
čia tas pats. Pala. Okay. Jop. Banikardas. Tu netgi. Heavy, bet vartosiu. Labai kad... Čia tau į kelionę, karočią, senai, kad turėtum, žinai, palikau. Žiedvam vienas. 28. Jep. Nu, jam reikėjo, karočią, pasiaukot, ką aš čia, karočią, žinai, be ginklo, be nieko, rimto, nu, nebūsiu OP. Bet jam reikėjo pasiaukot. Gal mano legendos. May rest in peace. Ai. Ja, čia gali būt pavojinga. O. Okay. O, ugnis. Ola. Ginklai. Favorite. Tave unfavoritinam. Tave už unfavorit. Poison spray. Favorit. Yep. Prikolas, ne prikolas, mamutai tada poka. Bet prie jų būna tokia naktį, kaip krypinį padarai. Va. Dar vienas yra. Kur? Kol nenukirsiu tai Giant nahai. O kurva. Okay. Gerai. Blet, labai... Čia realiai prikalos, kad galiu ekstra ginklų turėt. Galima bus pasieditinti pakurti. Kur, bet jau neprisimenu, kaip čia reikės kokią konsolę atsidaryti. Netraukiu manęs ten dabar. Aš noriu nueiti iki miesto. Kur aš, blet, esu? Blet, jeigu aš žinočiau, karočią, kaip... Nenoriu laukti. Kaip įjungt... Settings. Gameplay. Gerai, nežinau, karočią, gal mane rodo. Gali nahai Google tą. Okay, maybe sure. Nelabai čia man rūpi. O, žia! Yo, what's up?
I am the huntswife of the strong. Merble knows many poisons and cures. Need something? Nope. All right, then. Valla, ben yapmayacağım. You should see Gar. We are on the hunt. Of course, we won't return empty-handed. Well, Yeah. It will be a good day. I can feel it in my gut. okay. Best of luck. Best of luck. Okay. Dabar jau plius minus žinau, kur esu. Dabar, tai biški tuščia, nes aš žemo lygio. Bet taip, tai poka. Aš nenoriu skubėti čia dabar. Ne parkūro žmogus, matomai. Kasė. Gal dabar kiek šaibų pakelsiu. Kas jam veiklė tada? Geras klausimas. Yo, what's up, homie? Ah, bothering me. Oh, poor Cicero is stuck. Can't you see? I was transporting my dear, sweet mother. Well, Aww. not her corpse. She's quite Aww. That's so dead. I'm taking mother to a new home, a new crypt, but... Ah! Wagon wheel! Damnedest wagon wheel! It broke. Don't you see? Oh, yes! Yes, the kindly stranger can certainly help. Go to the farm, the Lorius farm, just over there, off the road. Talk to Lorius. Glorious He has has been tools. He can help me. Tipo nes glorious Oh, communist he refuses. Skyrim, dėl to. Convince Lorius to fix my wheel. Do that, and poor Cicero will reward you with coin. Gleaming, Oh! shiny coin. Okay, okay. Delay Tudor, let's go. Ir nerodo, kur eit, karočią. Ne, nu čia taip biški užpisa. Nu, nenoriu. Ai, oh. Oh! Exit. Okay. So maybe he's not. Yo! Homie! Ah, žiūrėk, pocha krito. Galvau, kad reikia. Atsiprašau, kad jūs žadinu, blėt, vidury nakties, bet tai... I want to speak with you. Oh, for the love of Mara, what now? I'm sorry. Yep, the little man, he needs her That help. Cicero feller? Huh, tell me something I don't know. Crazy fool's already asked me about 5 times. Seems he's not satisfied with my answer. Why can't he just leave us alone? Have you That's seen true. the man? He's completely out of his head. A jester here in Skyrim? Ain't been a merry man in these parts for 100 years. Yeah. And he's And transporting some giant to box. each its own. Says it's a coffin, and he's going to bury his mother. Type, Mother that's my very eye. romantic. You could have anything in there. War What contraband, the- weapons, skooma. Ain't no Oh, way he has I'm getting involved skooma? in I any need of some that. skooma. Okay. Yeah, sure he is. You don't fool me. Come on, man.
Okay, Well, what there can is we do? something. What can There's a we do? guard patrols the road that crazy jester is on. He passes by pretty often. You could report the fool. You know, say he's done something against the law. That will at least get rid of him for me. What do you say? Yeah, nah, fuck you. I ain't no Suit yourself. snitch, man. But you're wrong anyway. You're a Just look at bitch, the man. fool. I don't know what it is, but he's damn well guilty of something. Man, I'll whoop your fucking ass, man. Go on, go back to sleep. Go back to sleep. Ką tu čia paveikė, taigi aš tupysiu į snukį. Kaip biškį. Okay. Bum. Pizda, yra nukirtau bachūrą. Ну, ну, короче. Oh. That's cool. Yo, Cicero! This man is being a bitch. He's being a pure pussy. Poor mother. She's been waiting here so long. Stupid farmer and his stupid tools. Why won't he help us? Nu, kaitys koksai. Jam pasisekė, kad kurva, kad rytas parėjo važiuoti. Aš jau realiai išėjau tam, kad apipizdinti gaidį. Pasisekė jam, karančią. Ach, einam, paimsiu kurva ratą iš šitą aparatą, jeigu... Čia gero turėjau. Nieko? Tai net ratų neturiu šitą harinas. Neturiu. Blet, įdomiai. Blet, davai padėk bachūrai, aina vėl pakalbėsim, karoči. Aš jaučiuosi nachai, kad mes galim. Mes galim tą vyką I thought we talked enough. Ne, Unless you teik, reconsidered my teik. offer. That Cicero needs sorting. Nu ir karoči, žinai ką, paskaltas. Kas, blet, per debilas neina mėgot, kaip pasihatų yra žmogus, a? Debilas. Ko nepysnis, nachai vyko. Negalima žmogaus, žinai, Yep, you can rob some. Filthy pickpocket. No, I have been caught. I am out. Ai, blet. Gerai, karoči, Son of a... Žiūrėk, nu karoči, nu aš tave įsidau, aš tave suprantu. Victory is yours. I submit. Jep. Bet aš nenoriu tavęs užmušti, aš labai galingas bachūras, I'm sorry. Aš karoči. No, you can't beat, sir, you cannot beat me. I'm too strong for you. You've already lost. No, I have won. We have no chance of winning. Okay, let me send you to Sovngarde friend.
He lost. Huh? He understood. Don't come at me again. You're not gonna have to, if you... Jeigu tu nepasiduodi seniai, I have to kill you. lost. I have to kill you. It's you or me, mate. It's you and me. I have a legend to fulfill. That's it? That's all you got? No, this motherfucker is immortal, man! Nah, he's a god, man! Fuck! Nah, man. Sorry. Fuck you, man. You have hacks. Vienintelis dalykas gyvenime, kad nekovok prieš haksus. Hacks yra nesąmonė. Eina nachui. Tu dar mane gaudai, blet. Nu taigi kurva. Blet, pasisekė, atakuoja juos. Paėję nachų mane sulestai jau. Alio, žiūrėk, bachuriukas. Apsiraminam. Okay, oh, my health is low. You can't beat me. Yeah, fuck, give me a second. Okay, do I have any potions? I do not have any potions. No, nothing. Now we're fucking running. Because aš nenoriu jo užmušt karą. Nes aš negaliu techniškai jo užmušt patai. Don't fuck me. Aš tau sakiau, critical strike, yra čia bus čia geras dalykas. Gerai. O kas čia? Atrodo kaip bariukas. Kalba, ne, leidžiam. Pirmai įsisaugom. Nes pamiršau, neprisimenu, kada įsaugojau. Arbatų, sveika atsigerat. Okay. Hello. You picked a bad time to get lost. Ah, this is smuggler's deck. I think you're bleeding. Ah, no, that's better. Let's go. Nu jo, you cannot win against me. Kiek aš dar nešu? Nedaug vietos turiu. Tai šitą tada. Oi, blet, va dėl ko. Gal galiu arklį karočią pasiimt, praversiu signaliai. Blet, aš kaip neišnoriu pamiršti. Čia galvoju, pochoj, atsisėsiu ant arklio tada, bet ne, per lėtai vyksta procesas. O, papasaniai, čia pizdakas bus. Okei. Gerai. Lipam ant arklio. Čia pocho atsinupyzintas. Iš vagių nupyzintas, tai pocho, žinai.
Kaip bėgt? Čia tipo bėgi tu? O čia tu šoki. Įdomiai. Aš neturiu kurva kartais kepurės geros kokios. Ne, pach. Blet, bet už tai kiek visko turiu. Reikia parsiduot. Ava. Kurva čia tų varnų kiek? Okay. That's kinda cool. Biškai pripildė čia vietą. Nice weather for a ride. Hope it lasts. Yep. Okay, that's cool. Yep, čia dar tik stables. Nu kurva. Varom nachai. O? Tu naujas bafūras, ką čia sėdai gero? Kaip man nulipt nuo tarklio? Čia. Bet tai kaip man blet nulipt? Pizda. Kur man čia tai perka įdomu available? Bibi dievo, aš per sunkus. Blet, ateik, ne, arklį, ateik, prašau. Prašau, ateik. Aš negaliu bėgt. Nu, karočią. Ką aš žinau, story time. Neturiu iš nachui jokių istorijų, bet sėdžiu nachui, rūkau ir žaidžiu. O, papa. Ta proga reikia dar. Atsisėdu, patraukiu. Nešiau, čia pizda kokia ilga kelionė bus. Are we there yet? Are we there yet? No, we are not. This is a face of a god, man. Gorgeous, gorgeous. Oh, bro. Keliauju aš pro gražias girias, stebiuosi aš šio pasauliu. Oi, kaip kvepia čia skaniai. Ir zajebys. O, blet! I am tired, man. Ir mano stamina nesiregeneruoja, primesk. Vis tiek nahu nesiregeneruoja. Išvažiavau baušino. Nu gerai, nu ką padarys, teks išmes kažką. O, zajebys. Yo, what's up, homie? Gerai, karočią, einam. Einam nahui to make some money. It's time to make some money.
pay whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. You must? I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorland Greymane for help? I'd sooner bend my knee to Ulfric's Stormcloak. Besides, Greymane would never make steel for the Legion. Have it your way. I'll take the job, but don't expect a miracle. Tough Monday, girl. Tough Monday. Can I help you? Yep. I need you to sell some stuff to you. I mean... Nahui tu, aš tu Stay nieko... sharp. Palauk, tu nieko... Aš pas tai grįšiu su tavim pakalbėti, aš pas tu parduot norėjau pirmą viską. Sup, homie? Jo, su tavim atėjau Welcome to pakalbėti. War Maidens. Now don't let... Thanks. What can I say? I had to train. How do I look? Impressive. Ooh, My thank you. compliments. About time we got some more muscle in this city. Oh, I can build Sure. muscle? I'll teach you to exercise. Come on. We're going We to... train now. Go! Okay, that's some good... Much appreciated. Don't worry, I won't tell a soul. Just keep at it. Okay, that's hella cool. Čiū dabar atsirakinau. Magic. Stay in shape. That's fucking good. Bet aš nežinau kaip juos naudot. Ne, pala, I am here on peace. We've got small weapons as well as big. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Okay. O žinai ką aš... O, tu kiek šaibų daug turi dėti, davai. Shelf, tik tai žiūrėk šitas, 4 šito kaldo. Nice. For armor. Nereikia. Ledagį gerai gali pasiliksiu dar kas. Nors nacht, bus dar tų dagerių. Nu... Čia užsidėjęs, pikekso gali būt pravers. Bum. Okay. Heavy dagger. And now we have money. Nice. Gerai. Looking to protect yourself or deal some damage? Man tai realiai tai reikia helmetų. Shoes. Okay. Oh. Okay. Yra dar gal geresnis koks nors. Blet, bet čia jeigu kokį užsidėčiau. Ir tu dar daugiau duoda? Fuck it, we're taking it. Thank you, sir. Good doing business with you. Good doing business with you too. Gerai, karoči, kur? O? Kur dingo? Ai, gal dėl to, kad aš vidurį nusėmiau taip. Nusidėjau? Ko, nėra? Palauk, man rodos tą kaukę man gadina vaizdą. Ne. Negadina, tiesiog neužtai. Nu, tu nechai. Aš turiu kažkaip, man reikėtų eit palsėt, bet man reikėtų dar eit karoči kažkam. Tu younger Danika. Kiek svorio turiu. Oi, dar reikia eit parsidot. Na, reikia. I like your scarf, can I Need take something? it? Take a look. Okay.
Ką? Ai, bliot, 2 štukų kainuoja, aš tiek šaibų neturiu. Žiūrėk, karačią. I'm taking your scarf. And you take these. I ain't asking for much, just a few cents. See you. Okay. Ah! Come, take a look at what I have for sale. Okay, supratau, kaip tos galios veikia. Kokį efektą duoda? Spare coin for a old beggar. Warm up and build Take a look muscle. at what I have for sale. Okay. Ah, my old friend. Welcome to Bellathor's General Goods. What's Welcome up, indeed. homie? You looking hella fly, are you? Everything's for sale, my friend. Oh, a bit of this and a bit of Love that. to hear that. Žiūrėk, karočią, aš tau irgi turiu. Meat kol kas pasiliksiu, bet nahui susirinktą Elhaidą, šitą nahui nereikia man jo. Bletkai man pateito, va, kad ko man nereikia, tai nahui pateito. Cure disease. Čia gal dar. Oi, gerai. So. Dėkui, homie. Do come back. Probably will. Or maybe I will not. Level up available. A warrior expects nothing, and therefore is ready for anything. Okay, good for you. Come and browse my store. I have charge for looking. O, žiūrėk, radau Come and bachūrą. trade with me. Great deals to be made here. Worse than nothing. It's a shame, isn't it? Yorick's sister? Poor child. Magic runs deep in that family's bloodline. It's not always a blessing. Thank you for They're this. so dumb. Something for your trouble. Čia dėl to, karočią, vaiko, kuris ADHD turi, karočią. Pizda. Debilai. Šitą norėjau These paklausti. are trying times for us all, I know. Many come to the Temple of Kinnereth to pray, and I assist them as best as I'm able. Lately, it seems I am more nurse than priestess, tending to those who have suffered, both in mind and body, from this terrible war. Girdi, kad background kalba. Prikolas, ar ne? Indeed. The temple here in the city is my charge. The goddess's divine blessings have no doubt helped make Whiterun a thriving and prosperous city. After all, it is she who brings rain to our crops and fair weather on the harvest days. Indeed. The temple here in the city is my charge. The goddess's divine blessings Blet, have nenorėjau. After all, it is she who brings rain to our crops and fair weather on the harvest. Somewhat, yes. At first it seemed a distant thing, heard only in the idle speech of guards and traders. When the wounded soldiers began to return from battle, I did what I could to help them. As more of the sick and injured came to the temple, my work as a healer became more important than my duties as a priestess. I wish only an end to the fighting, so that I can tend to the temple once more. Me and you too, sister. Me and you too. Grace of Kinnereth be with you. Butterflies. I know your What? but we can't afford it. Einam. Get the girl's blessing, kaip sakoma.
make it stop. Nah, nothing I can do to you now, brother. Čia. Pala. Pain is so great. Kiek valandų realiai čia filmuoja? Kem 5, nu tai gerai, karočią. Nes aš nahui tingiu ten paskui labai daug reikia laiko. Norėčiau tipo vieną įpis vidosą, bet nahui kol surendrina, kol kažką. Daug laiko nahui. Ir paskui paprašys nahui atkarti, bet toj grįšiu. The fever.